Halo, ketemu lagi sama gue, Double C Mukbang. Hari ini gue mau mukbang seblak Bandung lagi nih guys. Nah, ini toppingnya berbeda, lebih kuah, lebih banyak. Ada ceker, ada tulang, ada crab stick, sama ini nih guys, apa nih? Yuk langsung aja liatin gue makan. Cus. Ininya dulu guys. Hmm, crab stick nih. Hmm, cekernya pakai tangan aja guys. Hmm, tulang. Pedas guys. Hmm, daging ayam nih. Hmm, sosis nih guys. Hmm,
Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys.